Pozdrav svima od ITRS tutoriala. Danas počinjemo sa novom serijom tutoriala iz oblasti web programiranja. Današnja tema je JavaScript. Za one koji ne znaju šta je to JavaScript, JavaScript je skriptni jezik koji se koristi za programiranje web stranica. JavaScript je objektno orijentisan programski jezik, a o tom ćemo govoriti malo više. Uglavnom, skriptni jezik za web stranice, on je client side. Da objasnim, client side, to jest sve ono što korisnik može da vidi. Postoji još i server side, to je PHP programiranje, to je onaj dio koda kojim vi ne možete pristupiti. Dakle, to je client side i koristi se za dizajniranje i programiranje pod navodnim znacima ponašanja web stranica, to jest čekaju na događaj pa da se onda nešto desi. Ono što je vama potrebno za učenje, to jest u toku ovog tutoriala, jeste jedan tekstualni editor. To može biti Notepad. Ja koristim Notepad++, njega možete besplatno preuzeti. Pored Notepada vam je potrebno i predznanje iz HTML-a. Dakle, ako ne znate da napravite osnovnu HTML stranicu sa minimalnim sadržajem, onda preporučujem da posjetite moj HTML tutorial. Sada kada imamo ovo sve, potrebno je da vidimo kako zapravo JavaScript radi. Zasad ćemo u bodiju napisati jedan novi tag, a taj tag se zove script. Poslije script taga, pošto u HTML možete uključiti mnogo različitih skripti, morate definisati tip. Pa napišemo tip jednako znaci navoda. I ovdje napišete tekst kroz JavaScript. I sada browser kada bude izvršavao ovaj kod, znači da se tu radi o JavaScriptu. Sada kada smo ovo dodali, tu ćemo napisati jedan dio koda koji vi za sad ne razumijete, ali će dokazati da li vi zapravo možete da izvršavate u vašem browseru JavaScript kod. Inače, ono što ja preporučujem je da koristite neke od novih browsera, pošto oni podržavaju JavaScript. Napišemo document.write. Otvorimo znake navoda i napišemo neki tekst. Stavimo tačku zarez. Sačuvate ovo kao HTML file. Ja sam sačuvao kao index file. Otvorite u browseru i refreshujete. I vidite tekst, to znači da ste dokazali da zapravo u vašem browseru možete izvršavati JavaScript. Za sad, ovog puta smo mi dodali to u body. U sljedećem tutorialu ću objasniti na koje sve načine možete da dodati JavaScript u HTML kod. To bi bilo to što se tiče ovoga tutoriala, to je prvog tutoriala uvoda u JavaScript. Sljedećem tutorialu ćemo govoriti o poziciji JavaScript u HTML-u i možda o varijablama. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav od ITRS tutoriala.